irrigation schemes harimo ya Rugarama scheme erukushanga omugombora ya Cyabakara, Nyakayita scheme erukushanga omugombora ya Katerera, Chenzaza scheme erukushanga omugombora ya Kirugu, Kanyegaramire scheme erukushanga omugombora ya Katerera hamwe na Kafuro scheme erukushanga omugombora ya Kirugu zono mu district ya Rubirizi. Abebembezi ba Rubirizi bebembire RDC Bruno Kikanshemeza barambwira omurumo gwakozwe kandi bashangire ngu billioni 2 n'ekicweka zikakoresebwa je. Abo kuba project says contractors tibatitizo umutwe tibatuteganisize bakazitandika kandi bazimarira umugwi. Ekinde cya kabiri amukayire kacaka akutuzitinjireho nitureba ngo zihindwire ahambera z'abahinji bitu. These schemes will help the communities not only in increasing food security but to also work as models being situated in different areas. They work as models for intending farmers. Tuina masiko ngo twaza kumaraho ubwire buke na nabandi kongeramo irrigation schemes, government kongeramo n'abantu abari kwebasa kwekorera zabo noza kushanga ngo empinga mu district ya Rubirizi yabe yo muhendo. Bamwe habatura mu Rubirizi babenu barindo bwire bwenjura okutandika kuhinga konka hati nibagira ngo nibaza kwerwaho bwanyuma yo kutunga amezi ago kufuhirira ibihingwa byabo. Ministry ekatwegesa yajangu turuge ahakwingerenda tubentwingerenda tutayo musana gubita kugira mukati ministry twegise ukuranga buru time amakagitu gabagine byo kurya amizi kanga tayise bidomara ukasizwe neje yawire ka kosaga mizi gonyene weni mbasima no kujya government twatirire yature bitwa abantu abinyuma akwa nindebo ebintu bitukora byona bitahire muje uko butungura butsarire na nenyanya na meloni tubentukozesa agamizi. Kikanshemeza arabwira abahinjisa batarukwenda kuyamba batura omukwinge bihingwa ebiri kubatera sente aho naho ngunayija kubakwatamu. Irrigation scheme zona nizikozesa amashanyarazi gamani gizoba okusindika amizi omu Misiri garukozesa enkore ya reza okushikera ebihingwa nka pamba, omwani, kabeje hamwe n'ebijuma. Adolf Aireka, TVS.